Najveći hrišćanski praznik Božić i dan kojemu prethodni Badnji dan i Badnje veče je verni narod u Čikagu i okolini obeležio i praznovao svečano. U svim hramovima, od čega u Čikagu i Čikaškom basenu ima 17 crkvi i 3 manastira, služene su praznične liturgije. Na Badnje veče saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog u Čikagu bio je dupki pun za vreme liturgije u okviru koje je tradicionalno paljeno i staro pravoslavno božićno drvo hrast, koje je starim Slovenima bio sveto drvo, a čije paljenje i simbolika datira i vezuje se za kult ognjišta i kult porodice. Ove godine božićno drvo sabornom hramu, koje zauzima centralno mesto pokraj oltara, sada već tradicionalno daruje porodica Milovana Latinovića. Badnjeg dana liturgije služio starešina sabornog hrama otac Darko Spasojević uz sasluženje oca Nikolaja Kostura i oca Dobrivoja Milunovića, koji je u besedi nakon liturgije okupljenom narodu poručio. Zato ovih dana molimo se, draga braćo i sestre, za mir u ovom svetu, koji liči na sve samo na jedno mirno i sigurno mesto. Molimo se i nikada ne zaboravimo ni našu decu na Kosovu i Metohiji. Ne zaboravimo ni našeg Stefana i Miloša, koji su jutros u Štrpcu pošli na odseku Badnjake, a na njih jedan Arbanac otvorio rafalnu padnju i ranio ih. I ona su danas u bolnici. Ali kao što reče njegova svetost, patrijarh, na tom decom nisu samo njihove majke i očevi. Na tom decom pre svega di lik presvete Vladičice naše Bogorodice, koje je u ovaj svet i Spasitelja dovela. I on isto tako di nad njima, on di nad svima nama, draga braćo i sestre. Zato je ovaj Božić za nas ovde jedinstven i neponovljiv. I to je upravo ono što je Njegoš imao na umu kada je rekao: slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga na goru Atonsku, slavio ga u Sveto Kijevo, ali je ovaj Božić odvojio sa prostotom i sa veselošću. Neka ovaj Božić unese radost u sve vas, draga braćo i sestre, i nikada ništa, ni jedna sila ovoga sveta nemoj da vas spreči da ne dolazite u naše svete hramove. Mir Božji i Hristos se rodi. Osvećene badnjake su vernici mogli da ponesu svojim kućama od prve jutarnje liturgije u 9 časova. Hram je celog dana bio otvoren i tokom čitavog dana vernici su mogli da celivaju ikonu rođenja Hristovog i da pale sveće. Tradicionalno se nakon večernje liturgije u sali sabornog hrama poslužuje postna večera i kuvana rakija uz najiskrenije želje i čestitke za nastupajući praznik. Kao i svake godine smo se ovde okupili u hramu Vaskrsenja Hristovog i prvo je sad u 7 služeno sa paljenjem badnjaka veliko povečerje, u 10 sati će biti jutrenje roždestva i onda imamo ujutru 9 arhijerejsku liturgiju, vladika će da bude tu i bit će baš dosta ljudi. I u principu ovaj dan kad se najviše ljudi ubedljivo skupi u crkvi, bez ikakve konkurencije. Tako da u principu ovo je ogromna parohija koja okuplja baš dosta ljudi koji žive u Čikagu i malo šire. I ove godine smo uspeli da onako držimo sve kako treba, hor je lepo pevao, narod je u miru i u redu uzeo badnjak koji je osveštan večera, sada će da ga odnesu kući, nadam se da ga unesu u svoje domove i da sutra proslave Božić kako ide po tradiciji. Ovo je praznik naše tradicije koje se slavi vekovima i trebali da se nastavi i u današnjim vekovima, da se to ne zaboravi. Sve možda se okrene, ali ovo ne. To što ja mislim za Srbe i pravoslavne. Ovo je za nas veoma značajno veče, kao i naravno svaki praznik, ali posebno Božić, koji mi ovde, koji živimo dugo u Čikagu, proslavljamo u našoj matičnoj crkvi. Ja sam uvek oduševljena brojem ljudi koji dođe ovde i uopšte sa svim onim što mi ovde možemo da što mi imamo tu mogućnost da uživamo u našoj crkvi i u prelepom zdanju sa prelepim freskama. Kao, ja mislim, jedne od najvećih crkvenih ovde parohija u Severnoj Americi, stvarno je zadovoljstvo biti ovde za vreme ovih najradosnijih praznika naših, stvarno. Drago mi da sam ovde, a Hristos se rodi.
Na sam dan Božića u sabornom hramu prazničnu liturgiju sasluženje sveštenstva vršio i obavio njegovo preosveštenstvo, vladika gospodin Longin.